Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai kan buk chewa voin hi April ni som le paruk ania tuntruma hian Russia le Ukraine chungchang te Mizoram thu thar le Myanmar lam thu thar kan ngai thadona Mizoram lam thu tharin bul kan tran dona ni Bairabi nota bamboo industry kudam pakhata kuvara da neitu te chuan goods and service tax GST an pek na document an nei heti lai hian GST document an nei chu kudama kuvara da Zampuimanga Group YMA in an mu nuasiam ani Tarlan to angin Zampuimanga Group YMA chuan February ni som ni pathum sang ni som ni pani khan bamboo industry kudama hian Myanmar atanga dan lovalak lu kuvaro da khoma thu an siati anta langa Zampuimanga Group YMA chuan hemini zan vek hian Bairabi police station a thok tenen an enfia ngala report don ani ange in alo omnge ti finfia ani Burma kuvaro hi dan lova Mizoram alo luta tu te emo in state pon lama thon chua tura an ruam han ninge in alang anti kuvara chungchanga hian Bairabi SDC nena FIR an the luta ma se SDC chuan scholarship DC tenen an inron nuwa an kut ani lo thu Zampuimanga Group YMF roi tu te april chumi nu April ni som pali sang ni som ni pani khan SDC chuan Bairabi police station officer in charge nena dan nuaya atul anga mala turin aria tir le ani kolosi pathu thar the dar tu tren khat chuan April ni som pali ningani khan Bairabi a kudam chu antlo a waibil pek na a minglang lar huai zela chuan engma ariat velo thule aizol lammi ruat fela Bairabi a inlu a khosa chu a buai pui tu ani thu lo hril ruat fela chu telephone mangin biak po ani a GST buai pui tu chu John Sinate ani thule engma ariat velo thu a soi vele ani kuvara nei tu te chuan waibil pek na tax invoice pani anneya pakhat chu April ni som pani sang ni som ni pani thole nia pek chu ania pakhat chu April ni som pathum sang ni som ni pani ni lai nia pek chu ani kuvara then khat chu rel mangin thon chu ania mase Assam police in anlo man nia thu donani April ni som pani sang ni som ni pani pek chu tax invoice alan danin kuvara chu lal ruai zela Bairabi marveng ta ania Boss International Kolkata a rel mga thon turani waibil pek na tax invoice nia an soya inzia ka chuan kuvara chu ip zanga somriat ni in keji singli le sang rukani a keji khat cheng san ni somnga anga chutin GST za a panga pe kani kuwa keji singli sang ruk chu cheng nuai za som ni le sing sari sangaman ani a chuta tang chuan GST chu cheng nuai nga sing sari sanga an pek na ni om tak invoice a omani waibil pek na document hi taxation department pek chu ani ngei ti finfia thei alani lova taxation department na GST in registration na kuvaro a omlo heti lai hian Zampuimanga Group YMA te chuan February ni som ni pathum sang ni som ni pani khan kudama kuvara an muto a tax invoice chu April tha pek chu anga zia ani thung ni in kan thulak na chuan atar lang hemi chungchang bok hi scholarship journalist lar tak ZMP tlaw chuan hian aron ta lang ve boka Zampuimanga Group YMA in kuvaro AFIR kal zela in thung nok le a GST thlengin arin hlel om hle ani GST a minglang lal ruai zela hian engma ariat velo thua soya ruat fela aizol lammi Bairabia inlu a khosa chu a buai pui tu ni ina soi ama hi chuan a ming an mana hlo anei don ni ina soya poisa an la pelo ni ina soi bokani ruat fela hi phone manga biak ani a GST buai pui tu hi John Sinate ani thule engma ariat velo thu a soi vele bok taxation department a GST anin registration nalama hian kuvaro item hi aum lo sim boka GST an chun lu na le kha hi an nei ve thlap thungani a in siak ang hi chuan kuvaro hi keji khat cheng san hi somnga hisap angin za a panga chun lu ani a hei chun lu ani tak tak chuan assembly house a taxation ministerin kuvarawa chia an lak to lo thu a soi kha department lamin an bo chia ani arinom rel manga kuvaro an thon chua hi Assam police in an lo man nge ti in ZMP tlaw chuan posa siama hei ba ka hian
tiang hian FBI post asiam chun zom bok ani min vouchu ani phachi alo bairabi ku varawa inrol nia soiho kanzia chungchanga min phone anom neu newa athen chuan an ming thup turin min ron nge nani min vo level angchu ani phachi alawa athen chu an na atanga suspend mai the anni awangin min ron bia anni bok ani thil khriat tur an neya oma ka post po hi lo mulom nge se ka du le vau zam chi kani lova poisa ero pek thei kani mi hausa kani velawa poisa min pek chuan an ma ni chuina tur poisa kanei ti na ani mai ti an riat ka du bok ani min ron phone ve reng to lo se kan kal nga in kan kal zelang min ron phone le chuan an thu soi kim chang karon ziak to ang an ngama an tia tortur a omani chuan an tuar mai turani ti in Facebook a post aron siamani Asama Hailakandi district a ni lai ni khan police tan Barmakuwa chengwai bel chekhat le point nga chuang hu anman police ta chuan Mizoram atanga Kachar district pan puitur Barmakuwa bek zanga somruk chuang hi rail pin dan pahnia anman ti soin railway police te kuta an hlan khal thu Ramnathpur police station officer in charge Nabojit lahon chuan a soi Hailakandi superintendent of police Gaurak Upadhyay chuan rail station hi to ngalin Hailakandi district Barak Valley kaltanga Kuvara tollu ani dan chu chiangzo ka chui ani tur thuwa soi police ta chuan Kuwa an man hi Mizoram atanga West Bengal lama thon tur nia an riat thu soin dan kala Kuwa tol rukna in nam noi te hi ngor taka chui mek an ni thu an soibok Barak Valley a hian tun naya Barmakuwa le atol tu mi engemozat man an ni to a January ni somni pariat khan Hailakandi district a Chandrapur go down na chengwai bel chekhat le point nga hu an lo man to bok ani January ni nga khan Kachar district a Khambar Bazara truck pathuma chengwai bel che engemozat hu Kuwa le akeng tu nia pu mi pasari man anni January ni thum khan Churai Bari police watch post bula truck pahnia chengwai bel chekhat chuang hu le mi pali an man bok ani February ni som pakwa khan Barak Valley a Barmakuwa tolna in nam noya rin lel mi pahni manan nia mafia leader nia riat Didarul Haqi Alisa Baplu po January ni sari khan Kachar district a Brahmangram atangin man ani to bok Ukraine President Volodymyr Zelensky le US President Joe Biden te chu India in US in Ukraine tan ral thuam athon mek te US intelligence briefing an nei le Ukraine ram chunga thil thleng tlang puite anin thil tona Zelensky chuan Russia chu US chuan khovel ral thuam tel lova Shremdana Saber state sponsor of terrorism rama puan sak turin angenani mase anin biak lai hian Biden an hemikonga hian ma alak na tur chi asoilo Moscow pressure na sa zokero atiam US in fear fiak chu anarama apuan mek te chu North Korea Cuba Iran le Syria te anni German Federal Police ta soidanin nilai ni khan Russian longlian khovela lian berchu Port of Hambaka an man sak ti an soi helong hi Galbakhor Ismailova Russian billionaire Alisher Asmonov unaunu ta ani March thamalam khan US lamin Asmanov hi an lo sang son to bok ani helong hi Port of Hambaka hren ni in helong a hian helipad pahni aumbaka khovela long omzong zong zinga tuichen na pool nei lian berani hei mai hi alani lo mi khwal thlen theina room ringot po somthum paruk aumbaka staff te omna tur room som kwale pali zat aumbok Bloomberg billionaire index lamin anchu danin Asmanov hausak na hi US dollar billion som pakwale point khatlai ni in khovel hausa an thlan chu azinga somriat parukna ani phakani Ukrainian Putina indolong Moskva an bompil sak nuwa Putina aron tang sau maya Kiev khopui morlam chu cruise missile in an kaplet ve ngala Mariupol plan an labok Moskva flagship Russian Black Sea Fleet hi Port of Sevastopol apillani Western expert le analystan Moskva hian nuclear warhead pahni apaitel ni inan ria tuipuya hian nuclear ali kangti an hlau thong le ani US official te chuan Ukrainian Russian missile cruiser Moskva ka pilnan hian
Ukrainian missile Neptune anti-ship missile pahnih an hmang tih an sawi ni in Reuters chuan a tar lang. Mykola Samas, Director of Lviv-based military think tank, Andriy Klimenko, editor of Black Sea News le Ukrainian newspaper Defense Express ta chuan Moswa hian supersonic P-1000 missile American aircraft carrier ka chiat theina apai tel antibok Moswa crew zanga som te zinga hian mi somnga chau an himdam ni in waislam chuan an hria ani Russia chuan mi zanga som te hi andam vek tima se Sevastopol video social media adar meka mi somnga bang mu tur anom lo thunga an motor an pak ho po lam tu tur om lavin an lading thupani Russian Moscow warship captain Anton Kuprin chu longpu ka hian a thitelti Anton Gerasenko advisor to Ukraine Ministry of Internal Affairs chuan telegrama April ni som panga zandar som pakhat vel khana ron tar langani Russian Defense Ministry chuan Kiev chu missile strike be chunjom zelani don ti apuanga Russia sipai tanan hualmek Mariupol Illich steel plant chu anla fel to ti ania heti lai hian April ni som panga zandar som pakhat vela report a chuan Mariupol atang hian mi sang ni zariat somruk pali chu lak chua anni ti Deputy Prime Minister Irina Versenchak chuan apuang Mariupol Illich steel le iron work in chu hian Russia le Ukraine te anlain kap na sa hle a Russia chuan long range bomber an mang ti ani Reuters chuan Rubizhny Popasna le Mariupol lak tumin Russia sipai te hi anin sorbing mek ni nan tarlang Russia in Kiev morlam Vizar plan Ukrainian anti-ship missile le Ukrainian rocket te an siam na mun pui an ka saka hian ral thuam chia tam hle ani Ukrainian Mi-8 helicopter Bryansk region Chernihiv bul beinana an manchu an ka thak sak tel bokani Russia warship Moskva Ukrainian commandar ten an ka chiat dan hi Turkish TB2 drone mangin defense system an lo chhai buai tira Neptune surface skimming missile mangin ton singkhat le sang ni zanga cruiser sensor ka chiat tirani Neptune missile hi Ukraine design ni ma se besa hian Russian design an mang thowa Russia hian anti-air defense capability san nei thavio bai subsonic missile Neptune te hi amu thei lo tura Ukraine lamin an chhai boi dan turvel ngai tua hian an plan uluk le inarin omani Russia State News Agency TASS report danin guided missile cruiser Moskva Black Sea pilta a nathok khote chu port of Sevastopol lama lak chu fel ani to a engzat nge chan chu ani hriat ani lo ti in atar langani Ukraine President Volodymyr Zelensky chu CNN in an interview na khovel hian nuclear weapon manna tong thut thei kan ni kanin rarin angai hleti in a sei Mariupol hilak nge an tum chiang ti Kremlin lam chuan an puang to a Port City Mariupol plant chu April ni som panga khan Russia in an la bok kani Russia kuta hian Ukraine Marine sang khat anin peto ni in Russia chuan a puanga kar sari zat an hual to chungin awa in an lala theilawani Ukraine chuan an Marine te chuan baseman khoilai ber atangin emo Mariupol khopui chu Russia kuta atluk lu lo nan Neonetzi Azov battalion tenen an nun na thapin an beile donti video toyan ron pe chuakani Ukrainian Marine le Azov regiment te an trantlan chuan kong ala om theini in an hria Commander of 36 Marine Brigade Serhiy Volina le Commander of the Ultranationalist Azov Regiment Denis Prokopenko ten Azovstal Industrial District le Ukraine Main Sea of Azov Port an hum thei chuan kong thui tak Russia chu andang thei tura an lain ngaya Ukraine hian Russia le Chechen fighter ho chu engchen nge andan theyang Azov battalion le Chechen fighter te hi nun rong tak ve ni asoi anni bokani Ukraine mi pui sang tam tak ten an khopui kang mek an chu san lain President Volodymyr Zelensky chuan film khurna thu cha soin Russia force marlama tanga in la chuak mek te chuan bom le lai pui mu puak lo thahnem tak le war crime tling phak khop landmine ringot po an hnut chia an kalsan thuwa soya
mi pui te film khur turin a cha ani hei hi Ukraine mi then khat ten an ma ni chen na lama kir le an tum nuwa a soi ni in mitam tak chuan an khua le venga te leya bom phum aum thu riat tirna te tar ani awangin kir le an hu phur pha le ani Ukraine hian Russia in war crime tlingkhop dan an bo chiat sanga le zariat chuang an chui chua to thu le prosecutor general chuan bucha a mitam tak an thi na chu athalak nen talan ani nu in atar chuak nge ani Russia TASS news agency in atalan danin Russia in Kaluga region southwest of Moscow lama FSB te terrorist attack neitum mi pali an man ni in atar langa Hayat Tahrir al-Sham group te ni in anin chalani UN Refugee Agency chuan Ukraine mi pui nuai somli pasari le singkwa le sangruk zani somli panga anral tlan to ni in asoya UN International Organization for Migration IOM nuai ni singkhat sanga te chuan third country national lam an panani Russia President Vladimir Putin chuan Mariupol an lak huna thil tamjok Russia atanga thon chuanan man tangkaya robuls poisa hlutna tisang turin ma aladon ni inan soi Putin a chuan Ukraine runa FSB hotulam amanin asik soi nuala Russian Israeli businessman Leonid Nevslin chuan Russian Defense Minister Sergei Shoigu Putin a kut dinglam beratang mekin hat attack anei chan kha natna ron omthut nilovin tha tumtu an oma chu chuan a thon na saplu tukwanga hat attack neya ICU hialalut ni in an soi Russian general som ni tan US dollar billion som Ukraine runa na mantur anti borba na wangin man an ni bok heng zong hi adik ani chuan Russian army le security service chu atrop provio ti na ani US intelligence tan March thla khan Russian foreign military intelligence GRU le army top general ta chuan Ukraine lam chanchin thudik lo tam tak Putina bumnan an soiti an lo puan to kha Russia chuan Biden administration chu Ukraine buaina tizual tua pu in Ukraine tan US dollar million zariat 155 mm Howitzer long range artillery le armor vehicle te athon chuan angong a chekhopang antia diplomatic note Dimarchi pheng ni lai mai Russia embassy Washington in State Department ten andon di Washington Post in a copy anneya thu sei tak ziakin Biden administration ten Ukraine ral thuam thon bel lo turin anti ani hemi chungchanga hian US State Department thu puang tu net price chuan Russia hian private takin thu soi an nei thina khovel riata ero thil dangat soile dai zel Ukraine kan puizel na tur hi eng mai na dang thailo billions of dollar hu security assistant kan Ukrainian partner ten an mamo le an phu tangin kan peang Russia thil ti wanga thleng vek ani hi thiam lo min la chantir zui zo ka ti in Russia vauna an lo zia asoi ve ngalani US in Ukraine ral thuam an pek tur te mai ni lo ramdang in ral thuam an pek tur hrim hi Zelensky chuan an du man mo thu asoi fo to ni kha an be sei ang le Russia vauna chu enga ma an ngai lo zia chu atakin alang ngala US chuan Ukraine hi ral thuam a thon meka Mi-17 helicopter som pakhat 155 Howitzer cannon som pariat Switchblade drone zathum le zialan lo tho khatna atan first flight amma saber turin dar kar som ni pali chungin Kiev hi athleng don ani CNN reporter Secretary of State Antony Blinken chuan Russia in Ukraine arun na hian kum hiala o arin thuwa soya Russia President Vladimir Putin a hian an sipai te an chaklo te ani ngot lo chuan in biak na chinfel adu don lova indo pui pathum na po Europe le NATO te atnu lu zel chuan athleng thei reng ani Myanmar lam thu thar ngai thang kalai mi awatanga tlak lam le mar lam zar pi to ta kho che vela April ni som pathuma military council te le PDF tang rual te in ka na PDF kalei battalion 3 jingami sipai pathum man thia parukin hliam an tuar bok hliam tuar te hiral thuam lianin a hliam te an nia andin mun a hlom lo thu nei tu pakhat chuan a soi military council sipai za thum rual te chuan
mai nuai khua atangin a hu hovin chuang tai le se to o atangin ho khat an kal lai chu pi to ta kho che vela lo om pdf ka le zomi pdf pda cndf cdmc in le mi pui veng him tu pol tenen hemi tu jingdar so matanga tlailam dar thum thleng anin ka pa he in ka na hian military council lam mi panga aya tlem lo an thi nia an rin thu pdf ka le te chuan an thu chua an ta lang hemi ni tlailam hian nan chong khuwa atanga seto o chong tai khuwa lama military council te hi an tol kir nia riatani april li som pathum khan kalemiau malam pi to ta khuwa in ka na awang hian pi to ta atangin ni chua na lam nan chong khuwa ami te chu an tlan chuak veka april li som panga thleng khan an kir ngam ri lo nia riatani nan chong khuwa hian chen na in zani som omin mi sang khat le za an khosa april ni som pathuma in ka na athlen nu military council te an hnung tol na lama nan chong khuwa a chen na in som panga an suwa sama in chunga poisa le bungrua tenen chiat noi za somnga man hu vel an lak sak vek ani hemi tuma in ka na awanga taya kon khuwa a tual chung mi tlan chia te ero april ni som panga khan an chen na ina an kir le ani Burma sipai zinga nun na chanta sipai pakhatin anupui nena ale khathon hingai thateang du tak kalo kir to lo ani chuan katan imit tui seng lo la kalo boral pal tak hlovin ti in hele kha hi kaziak loka kalo boral ani chuan pdf mi pui sipai te hi dem lo la kanral khel dana tang hian keini ho hi tumreng wanga min thi tir tum sa an ni a chu wangin heng sual sipai ngai tu ana nei lo ho hi dem zo kang che kaum to lo ani chuan I hring nun kong zo le tur kha fel takin relang che o katan imit tui far khat po thamral tir ngai suang che chuan kan fapa kha engti kong ma in heng sipai ho sir tir na hnuaya hian da ngai suang che ka soi chu vong reng la ka du ani boite a malam hunatan api omna madonga kalpui ta la kanu hnela poisa tle ma zong nuai nga bor vel ka da chu chu di lang che keipon rem chang ka mu chuan he hmuna tang hian karon tlan chuakang utuna vai baratangin hele kha hi tha kala anga karon thon don che ania thilova ruanga ka omte ani ngai chuan in hnena ka thei angarangin ron kal thei ka tumang heng sipai ta din mun hi ader thong to tak zet tuna kanin be na te hian omzia anei hlollo kan pu te thil lo ti nok rep to chu kan nun na thapin kan thian fai vel mai mai ani o ithu soite kha longai thatur kania tuna zong sebo nuwa sekong khar ang mai ani ta amalama ka chuak vat lo kha ka va in chir te lul em ka ngai lutuk che nila anupui boite kha thatakin lo en kol ro chu zong chu ani ti in hele kha hi in be na nun na chanta sual sipai ten arwang la lowa an hut chia tak sipai pakhat kor ipte a an char le khathon ani